Pamiarsa ngantos mangkin Pemkab Tabanan melarapan Dinas Koperasi dan UMKM kantun nyantosang pewarah saking pusat indik pengelanturan kewentenan wantuan langsung tunai UMKM warsa kalih tali selikur. Yadiastun punika sani mangkin Diskop UMKM sampun ngelaksanayang pendataan majeng calon penerima BLT UMKM warsani mangkin. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Tabanan Imadia Semaosang sane mangkin durung nerima pewarah sane janten indik pengelanturan program BLT ring warsa kalih tali selikur. Termasuk sane nerima wantuan ring warsane lintang napike presiden dados penerima ring warsane mangkin. Sinambi nyantosang paiketanipun kantun nyusun database UMKM ring Kabupaten Tabanan. Direksain sane nerima wantuan warsane lintang wiadin sane durung. Penyusunan database puniki nyangkepin pencatatan KTP ngantos registrasi UMKM sane wenten rauh mangkin. Penyusunan database pacang wantu penyaluran BLT santukan sampun madue samian data UMKM. Database inucap taler sapisanan pinake pendataan ring kawentenan UMKM ring Kabupaten Tabanan ring tengahing pandemi COVID-19. Pendataan kelaksanaan sane memperkanti sareng para kepala desa sanesa yuyati uning ring kawentenan krano ipun. Indik hasil pendataan sane kemargiang nureksain UMKM ring Kabupaten Tabanan sampun ngantos lingkungan petang dasa 3 UMKM. Saking kawentenan inucap rata-rata UMKM ring Tabanan akeh sane ngelimbak ring sektor kuliner, herbal, mewah kerajinan keramik. Lianan punika ring warsane lintang wantuan sane katrimo majeng para UMKM ring Tabanan sampun ngantos langkungan 3 dasa miliar. Wilangan wantuan inucap sane masumber saking program bantuan stimulus usaha utawi PBSU. Sane masumber saking program wantuan stimulus usaha utawi PBSU dari pemerintah Provinsi Bali. Mewah penerima wantuan pelaku usaha mikro utawi BPUW ring gelombang kaping siki mewah kaping kalih. Manik Mitis Bali ngulung ngayang.